ose utiti enimu na they say nipa na ne share no because on past who share na ye painful a ose nipa na ne share no otimi bua ma ne healing okay enye se obiri kuro no ati so ba ose mitiri nya wo mema ho wo share ba me bi no bisa se watwempena da ose otimi kase jai no mame te se men ko nyane ho okay so emema ta bisa okay na mpacho we virgin ose there bi watwempena da wo se ane ose mema se na obesu ohu debi men ko kan number no men kan number debi obi okọ tie na ose minim se wasese yanka mambe pew so okay minim se wasese ya ba wo so wo ka amanka obi je wo ne ne share no waboa ma past no pain no akili but the asem no kan na a weapon e dey put ya okay nti past there denti ye secret many people bi ni say any pay nya the right people to share their past with so ma make asem bi adenti na besi na Roma som yakobonika enwumre kura me sofo se bonika wo ho ene yakwa no pastor yo se enwumre bonika wo ho it's so wonderful adena Roma for that so ekobonika because bibi hantino okay I was working na e free ni mu okay but when I walk catch them enti woman som no so ma sheda prepare fathers womu me dem nko bi dade but from experience ni womu abeka kire ni adesuemu no de walk asem na kire father no owo ni mu gidie se enipa ne beboa me ama me pain no ahile na fi so ko kan was ma kire father ana counselor bi na ubewie na da radio so a ye di preacher enti no they didn't kind of be our secret okay ana your privacy privacy there so see there any secret mo aya dawro ni abo na zawuti oya na trafe asamaba kosi Akoma dance na yet to me gatsna Akoma dance na yet to me gatsna Akoma enkwa ewoye mu sani abrabo no esi ekobia no sani etie bia se wusu sa wosre se we mu enedei 2nd December fasida eni kabia fama otwedi ampon nyankopon esanse yeni pagina na ehu ni sei sabusumi we special month them ye no my ye queens and kings ya wo ye December month no month na maka ni nyina de monka ho yen na ye wo krom yen na ye bosome ye da munyina mase se masoguso ewo Akoma 87.9 na mutie Akoma mu nsam dwumedie na mo hwa yen enso ewo Odua TV enne dwumedie kese bi ekoso ewo Ghana ha enti na ye nyina 1 o'clock na ena yedi dwumedie yedi ehya na ye ka say ya se bi di ko constituency bia nso a yedi beba ba fem esan say media general ye elections command center enti ye bon komo ya no na de eba bia ne yedi fem medin de Beatrice Piogabra obetimi afremi anti bi menema bedwafo ne nenso yedi dwumedie yedi ebremo na there is a saying say when you go to Rome you do what the Romans do na watchi eye abato na watchi die yen komo no Akoma mu nsam komo bo ho ane the elections kakra ne de afam ukunu ko lusu elections na sign na woso si krokro no oyi lusu elections na sign na woso si krokro no na ma ye campaign ni sana o ma dwimu kra no what is their state of their mental health inti ene san komo no e na ye ba bebo inti sa wunu bi contest elections no sa ukunu bi contest bi sa oyiri bi contest bi sa webusuani bi contest bi ene ye ne doctor panyin pa or confanochi psychiatric unit ye ne no e ba bebo nkomo ono e de e be fa the medical aspect o ma dwimu ni mental health ni stress levels o mo fra mu ni nyina no ono ho nkomo e na oni ye e ba bebo na won say ye dan ya arechichire woni pa ho enti sa usu lusu a ana ukunu lusu a o kantuma bi lusu a kwan be na wo fa say wo chichi ne hwe na watwe akopi memenda e de na wo sa wo ye wo fia ukunu na ye no kwa fa stress kase bia e san fa ntu no su biem na ye ba relationship ni aware ho de a ye san kokromoti ho ne ye bopa enye ye da
eno ane Reverend Kwame Kwate ono nso e wa ha nti wo se maka wo ya kyero aka se Reverend wa ha dia anka mi ntie program no kra Reverend nti mi betie esa so no oba o kan me smarty on fa baby nti mo hon good afternoon ye de ba Onia TV ena Akoma 87.9 Akoma ye wo kuma se askwa ye shopping mall main gate no ene ye di hwenyim fro nyonko bi fro wunua bi na se enden so ombra no bete nkoma ye wo ma aka che on the ende or ye special voting or kodo baby bia or kodo bia no media general here reporters wo ho into obane dey or dey your 4 lines no do ni anyi here reporters no kasa sande bibiro koda ye ponwoncho fanche nai ye de bafam won fanche yen ye da ho na ase Miguel's brigade no ye wa say wa che wo se joda ya ye hye white say mi suensua white hye joda era et say atibi na kopa dom no paibo me ya so enkoyie sa so ai for God and country ai enkoyie na ye mo wa se me birthday week pa na enadwo ada pa mood ni ncheda enkoyie sa no sa echina mpa de twante mo ho beto me on between and echina wo okay adwa et say nana ya wokodi Erade gusu hwe da munyina amase se ende so munyina amaba be ka me ho na ene ye baba be nkomo na ma mbi sa wan kasa no wo na mi bi a contest elections da oh yes o Lucy and fa na dream kakra na nyina mponyo no nko am esa na mo ye de na mo overcome esa niama no well anti be di be 2 days no de me ka che me ho ane se enya asie wie uye denia ye bobo wo center wa na ye constituency elections enti na me anti na contest for women organizer ye wie ye no efa no eje omani ti eche adwa ye twa adwa ho ha ye we ye kodu fie no sa na makoma egusu bo anti ye nya better sa o but me na ka che mo se we denia ye ntimi ye hwe ma ne nye yie usua kosi da ben also we cheer up na jamu nyina mkokabom na moye ejuma no ba me antini dey frankly speaking anti bebe ko wie no enya asem ketwa even ne bapanyi kwanya miscarriage Lucy ye no ai wow ma wa bebe obi am cheer na enya asem ketwa no aka fa ko wie no o se bebe ko wie no ono ankasa no na obi ana oye hypertensive patient nti ekoso se obi BP be rise almost 200 there normal o ma apemfo a omonyem na to be etimi drusa but obi a wonyem ma mpanyin be 48 years ko wie no hospital almost 1 week na doctor sije nyina so sa o sa ba ya o sa te se ne ba no so nya na se buso ni nyina efa yem enya sem ketwa se na nke betwa to a kenje e safety tank nke ye mapa enya bete ajubi yo intene eno ho komo e na ye bebo doctors ni ye be fa kwan ye wo se yeti manage sa pressure ni nyina se be ya ulu election no kra life goes on na sister also Auntie B, somebody I be say. Oh, the other topic na the so who? Me uncle Ojina Payo. Oh, okay. Officer North. Okay. Former DC Samuel Apiakubi. Oh. Wajina bi enu NDC din worry. Bienu nyina. Worry me enu nyina. So won ko bi na say wo fa ya. Enye MP nko ana adwuma tete. Enye sa wo bewu. Because Auntie B so ko bi ma. Ebi anka nye papa ti no ofa wi aba bi obi amechia no nya bete ese from so ni kurom ha ese anti bi nya bete o enwe na fom o some better be ka so na bo ware eno na na bo ware anti bi ona bo enye izo easy ochna cancer me menda sa bre na just o me menda sa bre kwa de sa na egusu a anti bi so wo wi a se ko botu o wi a na wuhu oh sir I see utimi collapse wo na just won say enkoye kra she wo ka say na mo to primary wo bant me na she honorable access to the contest ni honorable Kennedy Japan ya be na to nyum to afro na nya sam keto wo wi a wuhu okay wo we ba I see enti ena sa komo no na ye bebo na ye nuanu mu bia ba ye ya doye na wo twe wie ye papa ya Akoma prison sa chede no na mi hu se me kan sa bre yo se ye kwan ye de ahwemo bato de fa ye ko ya boafo no ye ba ye de prison sa chede no e ba beto aso me da se Auntie B abusiafo ye ko ye nim ye pesika e de ama Auntie B abo dwumadie no
eho ebra ne senti yenko yanim ne yento ade ma no ebusua ye papomode mapa na ye de etubata no ahedwumadie no ase Power Specialist Herbal Hospital for say yanka ncho se nyalwa hodo a etiti wo nyina no wo mo ebetu ase ede amao ade se wan fa ma honya ba won ko ade a yade biare wo di e friend say eye yade no Dr. Kosua dua ya wone na dokotafo no ebete ne te eba na hepatitis B a eno waje ho abasobo 2022 Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association na was no ye ma me Dr. Kosua dua ya ena waje ye ne senti hepatitis A B C D name them ni nyina obete ne te ade amao afa Oliver na srade adore ho a fa ni nyina kopie mu ewo na kache siatika yade na etete wo eno so ko obehwe no watu ase ede amao dompe no se ebuo sa to afa ho okwa wa ho adotata hwe obeka siani ama won so wasan atiapo ebiem Kompone also de emfanko wo kresan se o na do tatashe otenete e wona kache enkrabata no ye miense nti mebobɔ so baabi e ban wo bia no na wagitwi akopie mu e wo ho Kumase from of money chemu e wo feyi ase Lake Bosom Chekwantempo ne so one Jasbo filling station e na hwe animum enkranfo so enkokwa benya poku ase ACP Main Road not akwade for so yako Anaji Estate yani Anaji Eme Primary School no ena ehwe animu Doctor wonimu de ne senti watna se di no pa bia badwamai so edre wunya bi ko fie beboa na atunyalo wanyina se ede amao edre ya heba malamex malaria fever ni general body pains ebedwane afri ni padua nim hebaten heba mesha ne powder so eboboa na boost immune system no jikaji heba mesha ya memedo mapa meso wo bema aya no madupai bi na edi wo mensem Kofka heba mesha ewa beja wo so ya da ne wo so asthma eya kofka na mekanfo ade amawo afa adua ya heba tonic wonu mu ato na wontimi ni di edwa na adua wontimi na aya age adupai bi enupai anya na ewo misty heba mrom apidank heba mrom fredmens heba wokewo Dani heba shop wo mrom na colina kewo ashtown dodo mu dia na so penchire mu bia eno doctor twetwe nkoma 422 ana 0200383831 na doctor angel so na onhwe onyalo wa ho nsem emfama grow fine wushi aka no aye agina ne tobi esa so be shi aka no na ye bonyom grow fine odende aya men san ho nko esa nse yade no ehehye wo ho ana grow fine kran so de metu fo se menyare ansa no wanom tobi kosi fie na enya mo dada dra mo benom wo tobi si eye dining table no so a mo didi wie pe na obi anum bi ansa na nkwada no akọ school ama won so watimi akọ adwuma yade yankasa na chokoko ya ena aye ne senti eye papa unum bia ensunsan so boni bia eni echire emma no na mo kwa fichira entimi mayie no grow fine abedi akaginemu ene grow fine ede ye ho yasem nyina ede amaye ubenya grow fine no pay bi ato e wa pharmacy ne kabeka shops ahodo nyina mu herbal shops e wo mai mu nyina so benya bi ato misi aba kageti amro mapidank e wo mrom smart herbal wo boase PFA e wo Tafoni Road Casework e wo nkran na Colinac e wo Ashtown Fred Dr. Grow fine e wo 0244596532 Grow fine herbal tonic was it makes you grow fine na onso jibia ebebu papa na yakodanke fo akache Dank Herbal Complex Limited wanu se yanka nche se enei se wo pe eye che se baabi abekọ na wayaresa ayawo duadua fa be piem wo makache enkanka ene enemu anyarewa ne senti STDs ni nyina no wo de kwa mo behwe to ase ama gono syphilis candidiasis and afa chlamydia no fani nyina kopiem wo ho shanenson syphilis betimi am abodam e betimi nso am wani afra fani chemu okumase pechi number 2 wanu ma by City Life Hybrid School no entina ho ma yade we emfa wonto na nanom wonse do na waka se mi hu yanka esanse mi hu yanka wo we obi ani ho a wonya no adro Fred Dr. Dank e was 0266593330 and afa 0244017556 7556 0244017556 na onje wo so na won so enya adupa efatu onyalo wanyina se
Charistic Ventures say yan kanchira wo say ene ibrabeji adupanom Zahara Herbal Products ne wadwaman so upe bi ato a ubenya bi wo herbal pharmacy ne chemical shops ahodo nyina mo ne say anti ukwa boyade atete woni din na mo ema ho aduro ye wo hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara man capsules na fe Zahara mixture no ankasa eno beboa na immune support boa papa na won so apomuden ho nsem ejina brand na CPS ita no ba betimi afre doctor na watu aduro no dodo mu 0246348334 and afi 0248569335 na anti binya kropon ya domu a bosumi ayasimu ne de to so aduonu emienu 22nd December eye kwasiada anopa no nkono Akoma FM ye di dwumadi sonko kase bi na ye ne eye Calvary Methodist Church Amokom na AD se dwuma no eye Akoma Festival of 9 Lessons and Carols the senti ye stradofo etiefo nyina se momra na momeboa ye na ye nyama ne nye fe se ye sana na program no a na ye die no ebe ye fe ebe ye nika eda no pani be hade presenters ni nyina wo hia ye ne ye manager nyina wo ho na ya ye dwumadi no ama na ye fe na onkono ye ne Calvary Methodist for na eya sorry no ama ye de apon enti ya bra na wonso efa ho be hyemu bi na choral music ahodo be koso Bible readings no so ye be kenkan kama e de ama mo na bibia nso akonkan enti hwe na wo anyu ho amfrim esan se da no ba wo be ye nhira pa na yaboafo beba na omo aso ya se ne beba beton mo niema papa ne bi wo ho enti uba obetimi ato niema no ewo aboafo kwan so da no betetu se ye hu yetiti ni nyina so sa woto na bonten tense bisa eda no beto no ho 5 cedis enti ya bra na wonso efa wo ho ebagim na ne wo kofi a watimi ato bibi e de akọ na ayefe tete natural spices for aso ya sensa so na Grace Phyto Clinic for enso aso ya sen the senti dan ye hwe anim so beba 22nd December eye afimu a eye kwasi adano panonkono na ye hyase wo Calvary Methodist Church Amokom enti ya bra na ye nyina yenye ema no enye fe won sa akoma de ye se woda ye na akoma eso oda ye na akoma so ampa me das papa ewura sa wode yaboafo enkrato no de abreyen na sanya me kan ye no enne ye di nkomo de afa se wako elections na we lose no wukunu ana oyire no wo se be ma no so oba no e de na wo sa we ye de boa no na afei so adwen mu kra se no mapom adwen wapom den no esi eti nti enne ye ne Dr. Belinda Opoku Jemfua owo Confanoche Psychiatric Unit ono na ye ne no ebebo enkomo na afei so ye ne Reverend Kwame Kwatin omumie no nyina ewo studio ha omo na ebeboa ye amayabo sa enkomo maka cho se na wotwe de abato na wotwe nti akoma mu nsem nso no ye de abato ni relationship abato ni efia setena abato ni asomdwe ehun komo nyina na ye de bebrebe sanse ka bibi fufuro bi akra mpo na enye de so ati ase nti nkomo no so ebeye de na yehwam afa ye na bato ensensem ho se ebeye a ye bewie no na ye nyina yete ye na somdwe mu na meka bato ho nsem abra Dr. ene Reverend epe akonya atena so no na ye kan mo se na me yaduma efiada enwumre no nsia pepepepepe Elections Command Center Akoma FM na yaje ye na konya presenters and reporters are yato marketing 276 constituencies across the country ena enimdiefo professors ena politicians a omunim de omubo bill ewo omo analysis mu no ena ye ni omu be hia from Friday enwumre no nsia ekopem adwada 9th December no ena ye de sa enkomo e de bebremu enti se wo pa ba bia tie elections ne ho enkomo on say radio there it takes you wherever you go enti wo kwa ba bia na radio no e hye ubotom we earpiece ne hye waso na pa elections ne ho enkomo bia etie dia eye Akoma 87.9 na yemfa de emu ede emfa embro nkoma eye credible yemfa embro election results are eye credible yemfa embro pin etofom ewo center bia trust as say ye de ebebro omom beboa yen am ye de sa Akoma Elections Command Center dwumedie no e de abro eye tete natural spices Jovi Trouble for Jobs and Estate Agency Congo Ointment Grow Fine Herbal Tonic Anchor Aviation School enati Ochia Herbal Powder omona eboa yen ama ye de dwumedie a ye bedi no from efiade nwumre ekopem adwuade nwumre no ye de ebebremu
Doctor, good afternoon. Patrol, where day? Yamiadum. Yamia Sipa. Reverend Antibi. Aha, Patrol Boko. Yamisha. And then you if Friday about Monday. Yametias. Yame. Obi who one was and then the Reverend about Monday. I'm saying I Friday the elections so Friday Akoma mu nsam might ye pia ye na afa. And ye shall say on common na Doctor common kese na abegina ho na kese na so e wo Reverend whereby your state of mind your stress levels na your famuna na obi be say from time your politicians no obi awi ni ye so your candidate e be twem sabre elections campaign ahodo a omo kɔ ne ade ni nyina no obeka say eden na ekoso e wo madwen mo meto ama ono aye adwen ho adwuma. Okay, and you be brave because o madwen, especially parliamentary candidates ne presidential candidates no, but omunim say uko akensi bi say enyoma mienu either say obe winni and I say obe lose enti obia be dream say ono na obe winni because I was say oye optimistic I was say unye ni daso wa ade na oye ni nti nipa dodo na no ebe dream omo confidence say omo na omo be winni nanso omo dream ho sa no nso no ebibu nso leave space and I say omo leave room say okay betumi aba nso say omo betumi elusi titu oma ye bi omo elusi pen no eya na omo de omo tumi dwen kakra nso say ebetumi aba say omo be lusi but omo tie win no omo na ya na omo gidie wom no washo to the extent say bi omo entertaining thoughts ne say omo betumi elusi. Okay. See idea ebewo my dream say oh me win it is a good thing but ebi mo nso so omelusi election pay no ebi mbedwen say okay ebetumi akoyie nanso ebetumi nso abase enkoyie. Okay, aya ya ka bibia ye say stress yeah. Would you say from that time na bepim rain no o ma fe lot of stress mu pa? Oh yes, o ma fa stress mbebre both physical and emotional stress. Physical no gina say campaigning no omo be call from one place to the other baby wo hono ma obe tu kwan bebre especially a presidential candidate no obi o wa wato constituencies na wo Ghana ni nyina nti it will put a physical stress on you. Nipa dodo e wese oni omudi nkomo nipa dodo e wese oni omushem ebi mu stay awake putting up plans omobeye for the following day ni adenti it will put a lot of physical stress on them. Emotional stress nenso ye omo atin kani o madwin mu so stress and say etoda wo be ko ba bi kra no wo hwe nipa dodo e receive nipa na ho keka na etumi di hu ana se suro bi kra e ba also wo hwe uko na ukoshia wo opponents being so campaign rally ni bi na wo hwe nipa dodo e wo na wo so wo hwe wo nipa dodo e wo na etoda na abembuo kakra abante yesa na utumi dwen ho and throughout the process ni nyina sika ni enyoma wo di monetary stress so ho. Yes, financial stress. it will drain you financially too because so omo de sika ene campaign obi okra obi na eso na sne company bi na eso na sne na say o nipa bi obi okra bi a wakoje bosia eno de ye enti ni nyina adwenjen sika sem no o say adwen say ankoyi a sika na walusi ni nyina enti akokwa ananti enyoma bebre beba wa adwen ma ebetumi a stress o enti ye bedru election say dia ye candidates na any omebusuafo mpo omoyere mu omomma because time cry e was omunyama omono cry no na ayedin enti it's not only stressing the candidates but omoni omebusua ne obi oben omobia no omonso fasa stress ni mu bi just say obia ne level a otumi ekura. Okay, all right. Yeah, o sha say no o can say obi wo hono ma onim say obetimi ewini ana o tai wini nti ono de aya na adwen mu no but so obi wini elections kra na the stress is sign ba no so and no stress no mostly a physical stress na me can was because the joy and everything will not take away ninna na wonna no ninantie
sikasem no, it doesn't take that part away, but emotional stress no ne kofum. Because after all, when you're there, pay into Nakuma neighbor form, BBI nije into more day after elections, no, yeah, na emotional stress, no, echo form. But I no cry no more to me some emotional stress because obi or no more boa na feel more pressure say boa no kwine be so na who said they will be say na obi on chain po. Yen swear in and I said, not was sure says, okay, me boa, intend also to make of a stress, kaka, but pimp, you know, the air, not emotional stress, no coffum. It was our side, but physical stress, needy, but no, so be take time. Okay, yes, all right. Yo, yene Dr. Belinda Jemfua Opoku or Confanoche Psychiatric Unit or no, ene, yene no aiding komo, your topic, ne say managing elections, loss. So wako battle, wako contest elections. Now we lose, you know. And no, I want it how bad na what dream because what the oko psychiatric unit one ma bibia bi e fa adwem apomodin no e na moye e wo ho and I sign Reverend Kwame Kwatin. You see how to manage that loss no crown no the role of a partner. You know no ending papa na Reverend there. Na dwumo ye entire hotel bedroom. Na Reverend obi alusi ma na yire na ni kuna be fro say betumi kunofu betumi yire fo na de akoso wo bedroom no enkoyie we share bi da anti bi me da se me nya share bi okay na mum me nam fufuo bi a mo ya sofo e share bi pen okay enti matete ho nsem okay na yadwuma ye ani suahunu kakra ye wo no so se wo hwe akan kasa ana brofo kasa failure ana say defeat ana loss am say doctor why ne me bi ani so kakra abato eye pre election during the election and a post on nti enyema miensa ye beto abey especially na wotwe de nyenyenyenyenye se wukunu ana wo yire eyo mampani so ye incumbent ana so ye opposition and ye beto aba wukunu ye parliamentarian a oteso dada na afi ne obepe akonwa no ana ye independent se o partner e wo saa gina bia yi bia do kwasem ne nyame ani management a ye kani nyina nsa wo ye yire e na wukunu na ekopre a egina wo so ena mo makura duru pomponso bi a omo tufo yi a omo so managing the potential parliamentarian or president no an independent candidate no egina mu nyina mo so eni say anti bi ye kura ye dwuma ye yesa asofo yi se me uhia me yire a kosi adami ko preach a se me drive a ubisa masema me nyia no chese me preach awie okay ye dwuma na ye yesa asofo no ebia na enye sofo bia but with me me ko preach na me preaching wie a assembly obisa me a me nkasa kura and sometimes I will be driving out to the church first na omo ye dependent on me intimacy no mfi se bia me kire me ho but the thing say spiritually when you carry the message of God na nkomobu a wontimi ni age so we preach awie na fe waba honem okay na ebeka few hours ama wa preach a preaching ni bi ho a depending on any audience na ebetie wo no in fact your pulpit bi wa okogina so kra na wa start panic eti parliamentarians ni omo ebeto omo so abei efri ne nkosi memenda bebre omo numu nya omo de so omo numu nya omo de eti se wo ye eyire na wo kunu ne ebeto ne so aba na doctor kan sembi ayeme de pa no woka emotional stress a enipa bekom sa na wotwi obi be na dwen se kwa bia so oso mani kunu ana na yire sex all reciprocate because ebia mood na wakoshem mood na wakoshem na wotwi kosememene da no se memende nwumre be no nsia no nso wanti asem bi se akoyi ama no a ahoden a bema ebenyane ne yire hia no arekwa ne ho nsore
ayeka ne ho nsɔre enti obia wo dɔfo o papa wo maame o ko gyina me yato no so aba no I think say na no na me ka de bia me wife ye me aya na me depa otabo me chi say tap your back especially komachi papa bibia be fine enti o say wo mo adofo ko gyina me yato wo so aba no se wo ye oba ukunu ko gyina na wonye bi da kura wo bo na chi kanka wona wo nima awurade saa na wo twi na wukunu wo yire obehia enkuranhye sempa na anti bi ohun yankomo ayedie no na doctor ka asem bi no so na me de wakasa tietie ba wakasa sempa wakasa tietie ba wakasa sempa ohun se so wo hwe Africa abato na Ghana ya abato na wo bi wo ho a ebi a books a wokan eye win books nko an wokan but what I say ye woni pe bi wo wi ase a omo nko contest enko no win lose win nko oye win kwa na onipa bi a ne mindset on win no ehia pa na onipa bi anti ne se o dwene usum body a no asum kwadu so hono se what the win enko ahye wadwen mu a de bema win na be hye wadwen mu office won lusu da no e bia na gina de secretly why oh because make us a Ghana and Africa but what de ebi bom paye na ebi na munsuo so ase enuachi enuanim ebi sie ne ntwie ni nwan ne nkokɔ eto otran na konwa mu a ono win nko a okay na saafo no on sansa na be start programming woni emma bi di nkomo emma ba ko ka say no wo fa bi ko gina bi asmo kan na afa esa ye me mobo wo fa pa na wo so why dey worry asa don't worry o cause worry em ya ba no because o pe good word don't worry then kwase bi na I am style anti bi obi owo win mindset say anko ne sa of course the doctor can yam okay ebi beto no okay doctor can say obi okra wotimi sebe obodam emana no mudi nkomo no ba ko se kan say wo mudi nkugo wa bato bi mu no sebe na omuyem kra ka wo patota say na matiti pen mati say abato yi mu ye hyase ye bobo a ye rashi bi mu ko hospital wow oh yes doctor be catch them me dese ye wo doctor wa ye be rashi bi ko hospital de osuo se bi a paparazzi for no be tin in kaso akọ hospital no ye be fe doctor for akofie ye be fe nurse for akofie because ebi mu BP be rise one more low pressure de be ko form eni niam bebre in fact this word post traumatic stress disorder na ya ha ka ho asem doctor for facha me asem eje mo asem ka sa ye to abani wi a me de say doctor beka ye to abani wi a bebre be ko sat tibia ni mu enti me de masem be we edi nkan no anti bi me sese se obi enkani eka wona ye beto omo so aba na watwe awieye obi papa obi maame obi wo fa bi wo frɛ no a enya bɔhye bi a wahye o se okodu parliament wa obeye wiye na be fra ka se wo fa kai mi o yem frɛ na ka chance wo fa ka wakoma to nsuo se nyankopɔ ye wadom na ekonifa praise God eko benkuma ewiase ma awieye anu so praise God na dudu na wo yanim ne ehwe de Awurade beye anti me bi ni me de besi yo me da sepa Reverend Kwame Kwatin doctor mama san embra wo hobium de na Reverend Eka no win no obi na dwe nyina eno no enyewe hu efa baby eye but emwa bebre sa eboa in terms of emawunya confidence emawugidie emawuko baby a utumi kasa because say lose no ye bebre a na etumi do mo spirit cry now so say ekoye win kwa na wa ma room for lose kitwe bia eno na wan hwe ya ye boba aba na apart from emotional consequences no physical consequences ni bi no kai ene say obi wa ni BP ebetumi edru
200 near the one share obi or benya heart attack. Wow. And also no ebe to me kumpe we yam show too much it to me so bad say we obi awo hypertension and I say diabetes na enye control and na bibia utuminya heart attack. Obi ohono ma eba no psychological no utuminya bibia ye friend no acute stress reaction. Acute stress reaction. And na to say the reverend kan ye post traumatic. We are watching acute stress reaction. Ena ye post traumatic stress disorder. Traumatic stress disorder. Yes. Enti obi ohono ma acute stress reaction ne de ebetumi ato obi a emfa ho ne de no wo lose adwen woni team and also wo win. But ade a won shedan expect no na esi prekope and say wo expect kwa ekwan e be fa so e be si na wo benya message no utumi go to any of the two. Enti acute stress reaction te say dey ka acute animu na no de etimisi na post traumatic stress disorder no disorder enti eno ye se bibi bonisi a ye were stages ni nyoma bi a wo be fem enti se to me first stages ni nem na do time anka wo se ye nyina ye hu se oh significant time aba I was nka wo to me get you over it na se still unya symptoms bi ana say nyoma bi ana che say wo ye nya sa post traumatic stress disorder nti eno ye bebo so. Okay, nti my start with the acute stress reaction no. Nti acute stress reaction ne say ya bobo aba no oti ye na no o ye ma hyew. You feel disappointed, u feel say especially e bi kwa baby e bebo no na nipa baako ebi so awo namfo ni enuanum bi omo wa na nka wo feel say omo be kwa akoto aba na ma be ye boy wa ba ye baako pe nti hodum no there is a sense of betrayal, there is a sense of disappointment, there is anger, ubuefu, there is u feel say there wa fight for nyina no abewie there is no hope for you nti sa I am sharing sa reactions nyoma we na eba no etumi ma obi to make a fair drew. Obi ko fair drew, ma memfa we mfam. Ye to aba bi parliamentary or presidential dey ya papa mbo mu dey no nyina mbe hu ntimi mbo ni dey. Ye bo ne dey no. Obi say whose name was that? Whose name was because obi onya say 5 or 6. Ono so sure kwa nipa di na chi ni ade no. He was in a state of shock, I think disappointed, betrayal. It was no bisa no say whose name was that? Akoma and tomatoes. But you make Dr. Kofi Kunedu Apreku. Me was so no ni di abo. Yes, you no di abo. But your body no any number na yes we nya no. Whose name was that? Whose on Jini who did make can yes we dey no so. The state of disappointment, betrayal, that kind of thing. Yes. Enti obi o hono ma that time na no o take decision bia anka to ne boasia anka on take that decision. Ma me example dey na me share patients bi o see okofa ne nanasika enye se o sheda se okowia ene se wate se bet on two bi da we hu se nadamfo bi adi enti ono nso akoyi almost store sika na wafa ne nanasika aka hu se okotwa bet no na odia odi aba beto ho aha enti nka o mo obi enhu na we na okoye ye na that particular one no ye na ye scam enti we nya hwe ono ne de na ye se first ka we bra na ye ma we ni bi aha enti I think say na danfo bi ye bi but as adada no medical ama we ska kakra enti unfortunately for you ono koye ye no na ye scam enti we nya enti de e ba na adwuma ne say onku ne ho na okono parazone but owie ye na we nwu no ye ne di nkomo aye bisa no se wanu ne ho enti sana elections so etiti ana say any type of laws including political laws no ulusi bibi na ehyewa utumi ye wo hu bibi enti because of the reaction when nya at that time obi ni won nchen a obe make sure say odi wachi ohu bibi e nhyedan ye san na wote na wo ye bibi san na ni be kon ho edi wachi wan ya obetumi akoye bibi because of the so is the reaction to that stress that acute stress of oyema show inti reaction and say obia ne say obi osi react say anger obetumi say nyoma of the bibi be hwe and say inti reaction to whatever has happened any friend acute stress reaction is a normal thing that can happen to anybody inti
who expect bibi na esi titi ya de bone a utumi react to that particular stress no in different ways e be there severe to the extent say obeka na no edro because ofili say ewiase nyina aba ewie ya ama no but post traumatic stress disorder no eno ye long term kakra enti obi okọ be go through sa acute stress reaction no but edidi mu ana wanya control ana say wanya support edidi mu a etumi kopie sa post traumatic stress disorder enti post traumatic stress disorder nene say after several months ebi a 6 months kwa ote hwa na bibia course bi etumi yi to say mfonin or to be about election na I am shehye ne na kuma bo pepe enso nka ye hwa nka bia from 6 months to 1 year de nka we say utumi yes utumi control but bibia say yi kire no te say de ofe mu na no e say yi kire ne say mfoni afi oti bibi fa elections so anase ohun opponents ana ohun ne yonku bia ono so e kai no sa nyoma ni nyina na e de areho e de oyaw e de suro e de hu aba be hye ne mu onti mi get over sa for no say it was to me didi ma no anya depression aka ho na wan hye ya wo nyinya consequences of depression anyway ni nyina no eno so to me lead to suicide anase bibia onto me function obi o ha enam se onya recurrent thoughts sa nyoma no ofem no ebesi na adwim adwuma o se oye ontumi nye kitawudi e wo se oni na busuenya ontumi nya affecting on this ne life every aspect of ne life ne adwuma ne relationships impo ono an political people no ontumi ni omo communicate because adena hana to the extent say a do stage a ohiamwa the person will have to come for treatment and sana through psychotherapy and sometimes even medication and sana we to me back to normal and yes and dia e betumi adininya to aso amana kopie te bia bi mu a emwa ensem fatasenka odrusa yes. Okay mami bisa mohoi has there been a case obi akọ elections be it political sorry because and there so for no kra elections no kra ya na ending pa na ohwie ye no wey ntimi a e wo se na oba mo to seek for professional help. Personally me nya meti obi asa and I don't think say enipa dodo na basa because of ebia ofili say oye strong enti ompese obema ye hu enkofo bebe first of all mo dwen say oba psychiatric unit a se be wabodam enti enu nti bibi ha no no anim se ohia moa oma obi so wo honom a onim po se moa bisa e wo honom ofili se eye normal se ade aye ne ya ahye no no eye normal so of fast at biem nanso edru baby a etra normal stage no edru abnormal nti mi hu ne se obi wo ho anim na onim obi onso so a gina onjintum se oyenya problem bisa ohiamwa enti ye time hu saafo no but me de we be ya akwanya aka che obi bia onu emu anase ne yonku bia na ne dofu bia na ne busuani bi eko election se bibi se si na muhu se period na odi go through the process of grief no ya che ana ya broso a ebi o na atra normal state na we se modene ba na ye ni di nkita ho na ye hu se wadu stage e was psychotherapy dem psychotherapy e kasa tre a etime boama nyoma bi se de odwen fa nyoma bi hu se de ubesi afilia fa nyoma bi hu no ye boa o ye de kasa e boa o e masa nyoma no nyina hu no differently. Okay. Me da se papa ye besan aba wo biom ye ne Dr. Belinda Jemfua Opoku or Confanoche Psychiatric Unit and Reverend Kwame Kwatin and ne Akoma mu nsem dwumedie ye ne omo edi enkomo ubisa ye nse ne e dey na ye discuss I say na ye health there bi ye beto aba abato no so e dey adwemu ne bibia how na edinam se oye mbehyew weni beji abro so e de sanya mane nyina na eno no se ukore honorable warre na uye oba na uye bema ukunu ana wejire no ekwan be na wo so fa so a oboa to manage that loss no enti ehun komo na endeyebo health kakra wom na relationship marriage enso ewo enti na wenya empenyufo mienu ya ye ne omo ebo nkomo na ye konom 3p garlic mixture na embusi immune system no
regulate blood pressure ne say be ya say honorable we can see that worry and confirm so body here fam bro it's called a copper 3p garlic mixture ojo so na wo bre and now timi enjo so kra per 3p garlic mixture a natural garlic yemfa hwemfa fry ya natural garlic ya na yechi edi egu to me san se bi mo ho mo wi omo se ne wi no eyi omo den na we natural garlic na ye de eyi kakra bi afra lemon what you say nti the lemon no etu enu ma say wonte hwe ni nyina eboa ye apomudin eyi ubenya bi e wo pharmacy chemical na herbal shops nyina dani herbal misty herbal colinac herbal apidank na angelus ubenya bi e wo ho piwak natural na de say dro nwaso e de aba for omo e wo 0248 928824 0248928824 3p garlic mixture no ewotoa ebomu eho no eye kokko na garlic na edatoa no ho enso eye kokko tete natural spices enso ebema weduane ayede we so ya natural spices akikedro nkitinkiti jene na garlic na yede aye tete natural spices ubenya de ye jollof ewo ho de yede esizi na kokko na beef ni nyina ukodwama nso a wo se o petite natural spices o pedudu etu dia for 0245 580957 Reverend Patrol my member ho o say man na kasa first no na man time ko elections political elections e bia ma ko elections bi de ibenya man bia me ya contest but say ubenya oba besia pa say ma fine PP colors NDC colors no ye campaign de na edin but say de nyame adom man no e take active part pa edu sabre ya be ma worry oba we yin enim say oye politics already na the perception about a ma championing in ya maybe no a whole topic on its own na politics so say for to be golf nyina wo na wo yire e di enimu say me contest political seat as a husband as a partner at that this time no e den na wo so ye de ye nyanko so lose so na wo win but at this time no e den na o yire ni hia for you to support it especially this week. Yeah, that's it. Until be United Nations for a share or more members say woman share a man in crime, not a man to pursue political careers. But this is a nim kakra. And ye part of the world, and maybe ya nebi mo from Yasantoa oba kukonyini a friend saying oba de onto to draw or ton nyadoa ni ade sa kasa no ye de address ma na ye share your political atmosphere na e ma binom party wo so no any parties awudi oni nyina to the extent they say NDC wo yi the Jodi presidential whatever nature running mate Prof Nana or your bar yes enti say Prof Nana e wo kunu na em say party ni back minim say sheda ono so for bar na CPP so the flag bearer herself na kasa so ye bar yes enti won baby a emma e rise echo na de mekanie say wo yire no or political ambition nko ade onu ankasa no United Nations for no asike wo modada okay de to subio onim political terrain na wa be wura mu no onim nsem a quote and quote ye be ka fa no eni de ye ka fa no enti se wukunu ne wukunu wo yire ye beto ne so abayi a efiri nne enkosi memeneda especially samuji Kristo dia also fa asem okay because Bible cry Ephesians chapter 5 efi 25 oba no o se ekununom monno mo yire nom se de Kristo da asafo no na ode ne ho maaye emema problem ba kunu se yentimi mfa ye ho ma ye yire nom okay sa enti na wotu we de we ye bema na nim Kristo a fa ho ma wo yire be say spend time with her at home okay spend time with her on bed
Okay. Be asem no because baby cross say sanctify her with the washing of the water. You see what it means in say fa asem no kin kan kire no. In fact men ko bie baby ebo akutia. Enko bie baby abebo wo yiri na akutia na wani eden wo ba de so bro ho asetena fi mekan na wentie mekan na wontie na nyemen na wotwe wo hia sa asem no. Okay. Yo hia na wotwe ni say abna o campaign na wotwe wie na be kire baby a wo beduro. Enti abna so wakomam asema doctor ka de me fa wo nyina ni say nsema yeke aya akoma ne adwini ho asem na doctor kan. Yes. O ka psychotherapy no o kire ye say eye kasa wo de kasa na wo de reshape restructure enipa no ama with onkonya shock bia before after and during no. Okay. Because what come here to say post traumatic stress disorder no. Etimidi busumi ensia mebo after that period you know and the chance here eko be 1 year esi den na kia to abawie na 6 months wo yire ti wa na de yema hye no abatu yi so enti ekununom sana wotwi wo yire be hia wo support. Okay. Na wotwi se me yire koto ababy anka na wotwi me nya mpa bo bebreu. Okay. Kama ne be 5 minutes pe. Kama nka nche nse sore me mo mpa no ase me nya me de me sabeto no so na ma bo mpa ya ma. Awurade me de me dofo hye wonsa. Me de na koma ba wanim. Me de na dwene ba wanim. I think say psychotherapy no ekununum nhase na wotwi ekununum a wo mo yire mo agina no. Wo mo nhase. Die to so mienu. Ebia na etiefo antemase enso me castle. Die to so mienu. Se wo yire ejina sa abatuo ya ka yini free kitchen. Pacho si subiem. Me say. Be me bia na yiri jina abatuo ni bie no. Na wotwi me se no omane nya kitchen free ma no. Okay. So. Okay. Se wo be ma no won maduane no akora pe wo bi. No menu aduane because na wotwi wo de efi chese bi ono aye habitually kitchen oriented woman we need to when ye and jano because one here now na crash sisi a odi nkugu a obeba so esi de bia okay esi de bia on say enipa bia no say odi nkugu na ne bufu a na opo bia venti anga no akono yes so ebia na wotwi na ka o say me frefre nipa wei na wo die aduane no ahye me na me pese me relax kura na me hwe madwini ne ekwa na wo ye me na koye we ma me na koye wo ma me enipa bia o say me no mo kasa kura menti no man kasa wo mu dia kosi de bia me ka cho say kofi manima mi nko nyina afiri wa enso wo hwe mu a no no ana ye no na no ana sebe wo enti yema na wotwi memme bia wo mo yi mo gina ya beto omo so aba no omunye omo free kitchen. Okay. Ahyase me ka se wo ma omeduru omanyina du mpanyin fie bi a omo kasa wo fie a yefa sa enkwada no oso omo ben omo papa ene omo maame especially e ma na omo agina bie no so omo ma eye mpanimfo a omo kasa yeyie se mo wa ma no ne se mo wo kromu a se mo wo hin no o se na wotwi mutimi frɛ mo maame na mo ka nkranhyesem de me di to so bio na me de manu asi ni se anti bi na me ka bibia ba win na doctor be ka to so se wo ye no lose nso a ebema ebi a why defeatist wan kasa ase onji hundi bia onji hundi ase we din kan give up we lose dada but there has to be an iota kakire bi wo adwum se enipa ye crafty enipa betime di mehwammo bibi betime asi ama abato no je wo se nka ekon na nka nkon sa okay enti at least me dwi se me win ye wie no me fa lose kakra be hye wo anti bi de tia enu hia me kese ne se me pese me kase wan kase na wugina me yato wo so aba no especially ye nua ma no wugina me yato so aba no me patcho wakoma eye wa wodia wadwini anya me de ma we eye wa wodia
se obi betima bɔ ho ban ama wa na enye entese wa medase so obi bɛbɔ adenti na ɔsɛ wokɔ abato na wuwi a yɛdo kɔ hospital ne yɛkɔ sɛ ekoyi anase nkoyi na kyɛ sɛ wakoma no wa mo ho ban ɛkyɛ sɛ wadwene no wa mo ho ban me see so a me ya branchie nyina ne mani gye bɔ ho pa on of course ya umi kuma se fantinu tan ya wo me tini edi kotoko achi a ni abobo ni ahye kotoko na mafufuo si wo oni ta komiti ase na me se na me kura ade na yemi ade na me yi se me support team bi ni ahye wo mo no man didi da bi me nya sa na esa ka me se me ne me yire ya ware foforo no ne yeko pa okay so papa wo oh yes I see se maka se me ne ni nanti August ni 40 years and ye wedding so 1st January ni nya 33 years wow na ye first year no ne taako na me nso ye kosa na bia ye didi na masore afi aduane no early first year of my man na me kaisa ebufo na ka aduane ni die no ebufo na ka aduane no okay na me wife ya me kai pa me fufuo ni abenkwan na me sore sa na wafa to agu ti da kunam ka chense mame me bufu a maduane ba bi esi na mani so omoju oba be ni wa de me pacho wo de wuntimi nkata so a se na me bufu ya me ja ho no mani so sa no se sa won kan kire me na se na de me kan kire wo me bufu a mani so me bufu a maduane so enti me ka de besi so se akoma na ye wa wo dia adwene na ye wo dia enko abato sebe enkodi nkugu na wadwene nte mfa so okay enko abato enkodi nkugu sebe enko fa yade a ebe fete wo yere ukunu wo ma na fe sebe sika kakra ya pene ofie no ye de behwe papa stroke papa pressure ene ne diabetes ni ade ye tofu se parliamentarians ni wo mo aye begina ye beto mo so abanyina obi amfa na koma ne nadwene entunsuo we de message doctor say doctor say to abani wie na parliamentarian ni bi ama ho a ye futu aye tu ye no ene omati that's it yo message about her reverend that me ko doctor once na sa question ya ye kama ema no for a mema no so oba wonso ukunu e contest bi obi okwa na o ye first time candidate obi also na wakwa to say bi am say honorable muntaka wakwa nti wo ye a woman married to such a man ana oba waware be ma fe kra the first time or contest be say as a wife as a partner no onso asudie ben e na eda wo so pacho meba wo na memba Dr. Belinda Jemfua Opoku mama bi say e ma ye contest elections this week wo yo ba e den na obeka che o papa kan bibi o fo makoma ene o madwen emfa ntu ensuo ye ba mo from your professional side na e den na wo say ma no o enye okay so first of all I was so oba bi ehun say ono na o hwefie she's the mother of the house ne husband ene ne manyina no omu yedie anase omu welfare ejina ne so enti even though omu kwa akopɛ position ewa bonten which is enije wom unya position and you feel good and all ebia wo pese ideas a wo de boa online ne bibia but okona anye ya kai say wo ebusua ofia omoda so your responsibility so you have to put it in your mind say the ebesia ye bia say ebekoye anase enkoye no you have to be fine you have to be healthy you can say health mental health is part of health and see we need you to come home alive and in a good health and I was say oka say the ebesi bia no wo ebusua o mani da wo so a e was say we sound e ma omo na wotumi wo ho ma omo abre omo hia obia enti wo be accept bibia e be free mu aba no you need the support of your husband e was say ukunu enya ntobo asema onte say the daddy kan ye no e was say adwuma bia na say nyoma bi wo honom na say oba no won say e be stress ne more in terms of physical stress na that time e was say daddy oboa mami
now ye stress no feel this week pe okay brabe take you over mano na enkwansha sem no said ye be ma ni hie enkwansha sem me ya no mo nya ade so mo be share oba nkran Mr. this week no e was say wo share oyire nkran but mani hu say ankoyie kra mo wo ho ma no okay ekunu ne ma no ne abusua na aka ni nyina no you have not lost them mother so mom na mo hu say we ankoyia enche say omo ye failure enche say that is the end of life for them omo kai omo nyoma ometumi aye in the past okay what they've been able to achieve in the past no omo kai omo ne enche omo nkran okay no omo ne say elections to say nkofo say bi omo kotumika de beye bia emfa woni modern ba wodi ewem obi ekotumika o traini enti the fact say obi entimi amba first no enje say na ho boa no anso ebia na obi foforo no na ne ho odin ana say o traini more esen no enu nti na enu nje say wanye ne best enti e was say mema no nso she man no nkwan say de ye advocate say man no enhye mema no nkwan mema no nso enkasa awechiche sem no emma omo no mu say so omo failure enche say be omo ye oba nti na omo failure okay because they say the mema to me ye no emma ye to me ye kwa ma ne broso enti emma omo mfa nhye say omo ye emma no okay enti no omo ntumi anye okay na ensure omo nkwan na ensure omo nkwan okay pacho ma member sa post traumatic stress disorder no also bi o no man naturally oyedin but okoye campaign no na oso okasa enti bon se na afi officer ni din nature ni mu e de kwa akoye kasa afi ye beto aba na wie so we ni yo so lose yo wa pekasa sa post traumatic stress disorder me pacho dey bi okay say yaman say wo personality bi na ejuma wo personality ne say we yedin me say yaman say nka me yedin me nyedin dey ba yaman say nka me nyedin I see yaman say me yedin okay na mejuma me yente wo say te say dey mete here okasa yes I have to adapt okay na me to me a function here and just say I was a messenger said dey me sit here completely but nyoma bia me to me asesa e bebo me to me aye medjuma no e normal say me to me asua na mama be yesa nti say na me mpekasa na because of politics ye kasa because e bi o no ma e ya no keke e bi o kwa ye to me say nsem o mo keka no kwa say be enye omunyina na omunya power na omutumi ye inti politics ye ene kasa nenam inti se wo yire ya na ukunu entesa na because of politics ni inti oyesa it could be say adwuma na wafa no e na e shape no enye eno nye post traumatic stress disorder post traumatic stress is okay anything mental health no say eba ne say there is a thin line between normal and abnormality like a mental health inti ema say me pekasa kwa ye wo line bi e wo se me dra ebe me hu se se ade kasa no e ya broso to the extent say e ko abnormal side e dey na ebe me hu se wo tra normal jump abnormal. Yes and say one there will be disability into disability ne say kasa na ye more to the extent say ade e wo se wo ye wuntu minye there should be distress into distress ne say affect unhu nipa ama wuntu minye nyoma bi the stress aba adinti na wo be sesa to the extent say stress wo yonkwa na say stress wo awu into for us to say that something has moved from normal to abnormal, there should be stress, distress, there should be disability, there should be deviation from the normal, but some deviations are allowed. Okay. To say there were clear reasons here, all of a sudden why you're outspoken. Okay. And then the duration also matters. Okay. And to say bibia na opese say ye normal na say ye abnormal na sad way mono distress, disability, duration, deviation from the normal no they must be present and san way to me aka say obi say obi akọ election normally if you lose something you go through stages of grief okay. And grief no the first stage no say you are in denial. You are in denial. Yes. Entina yeman say be obi mama and obi papa efri ma o kache na that time there be onwuye. Okay.
in the same way to say the okay no obi lose election obi say whose name was that? Yes. At that point the person is in denial. Oh. So the denial will come, then it will be followed by anger. Okay. Obetumi abasa onu ankasa no ne bu afu ne ho aden manye bibia na yes na ne bu afu ne ho ne bu afu ebia ne constituency for no aden dey na maye nti amount vote amount, then it will get to a point into the 2 stages ne be dikan na say bargaining no okay unde enya hwe aba na oni ne nyankopon ntem. Okay. Afi na obi a afi dia odi ayem paibo udi erade enya hwe minim say bibia ye for ye die nti na your plans are better than ours nti I say or try na oni die si no aba in terms. I say or dia to mun kakra then areho so be die chire. Oh, of course. Uche we investment we nyina na say ankopie ya o rebe ho. Then ti areho no so di demand then acceptance. Okay. Afi no agye atum okay aba enya aba nesa nti die na metumi aya next time bi enyeye nti se nipa netimi fa sa stages of grief we mu na that is the normal way. Okay, in what duration? What can yes. Normal duration at least averagely. Yes, it's from obi ohonoma grief no enye the same stages na duration enye the same for everybody. Obi betumi use 1 week na wetumi go through stages na nyina stage bi okra bi kwa onya no we move it to the next stage, and some of the stages can also come around the same time. And ebi mu ye very slow going through the process of grief. Ebi mu so ye very fast, ebi mu so ye moderate, but once it goes beyond 1 year no not just say, and I say when you get to the depressive phase, no one why stuck with that particular phase. To me, accept it. Just say, drew that stage of grief, no, where drew depression. Not depression, not stay for months, 6 months to 1 year. Then it means that it is now becoming a disorder. Oh, okay. Than the normal grief process. Now, okay. And see, say, maybe your partner. Ebiana, my husband or the wife. What was say ukunu within 6 months no. It's our stage is here Kenya or fame. It means that within that period now say observe it, be it your wife or your husband no. Observing and maybe our papa cry and now mommy. Observing who say no, daddy is going through this, mommy is going through this. Until after 6 months no. A day and a morning e was say omutu me patcho hold on meba o nti patcho no ti to ma me na me kwa reverend kwa me kwate na me bisa no question na me de mai say a man support a man candidate no this period no a man so how do they support omo husbands be it will be our rania serial candidates we also this the first timer or contesting patcho a wife a partner omo nya me man dey they didn't kind anti bion say na me de me ho ye example say madwuma me yese sofi se me ko preach ya on pulpit bia ne message a wode ko me wo churches bi wo a so mu invite me a meti maka se message na me de ko no emud okay ana o preach Sunday a message a wode ko no emud okay nti se ukunu ne me ana me drive na me ko preach message na ebi kura na ye ko no wo hu bibi wo kwan na person ka kire me but ye dwuma na ye no message ne kura me no san komo no bon say wo ka me respond I just say me ko preach wie ama me hu say ma ba ni party bia ne mu ansa na bi ko me bi say anopa na wo ka asem bi okay but what I say patch wine wo ka sa no wo ka say obi wo ho abato no te say muntaka wa kwa muntaka yere any obi a afe na niku or try the political ambition no the first time oko gina sumpi so am ya tunaba any fair this one sa wo ba no woni muntaka yere nsusuya wo ho experience o manya wa abato no okay enye pe okay patoti ase muntaka yere ebi kura na week won kan hwe nche niku because wakwa bi kwa onim say yafa okay so but obi kunu
platform a oko gina so no eye shaky eye flaky eye dicey bibia betimesi wo wo sa ayire no won ti se na meka kire emema no wo sa ayire no emema wo won emema wo yentampe questionable conversations no nkomodi a ubisa questions wom emema yent no menim be ma bebre but majority of men yentampe nkomodi a ye questions man so hwe woni be ma tina hu se waye din a onyare issue bi wona dwen mu a o analyze o de toto niema so ebetimesi won so wa na ayi we sika no watua question na wo bisa no any political mood na owo mu na wotwe no ene ne mfa tubo wo ne bi ko o trentram wo je ka se bia wo mfa na je mitufo wo mfa da bia so otu ne fo wo mfa ya metaka kire emma se so person ne be ma ka asem na oti a eye niema miensa de di nkan eye timing time a wo de ka asem no eti free ne nkosi memine da enkomo bi wo ho a ma wo ba bi ni kunu ni na onya good response okay some ba Fridays I didn't tell me what Mondays because bibia sisa ya ba program you say started 12:30 yes starting now about 1 yes because a free na nkosi memenda no and then me saw TV bebia ya politics and when in your politics so kra and you do mu TV okay bebia ka politics o asem eti na wotwi eye politics eti bema no so ne be ka asem bia ka asem papa bia ebia fa ne political niam bia ebia wufusu se ento ye kwakumpacho me bisa o what is a friend saying security for about 1 hour moto no umpesu aso na aye boko obe related na ayi wonkwada ombe se wo car wo de benante bia be kompesu aso memene da wo car wo de benante na de be kwakwa to aba no what say car no bibia is no da related obeyi wa no yeah enti timing ehia de to sumienu approach a wo de ko approach wukum a ye beto ne so aba na wotwe no eni so hia okay and de to sumiensa the tone of your voice tone a wo de ni be ma ne be kasa na wotwe ehia on say be ma bi wo ho a nanigi e wo empemu agro mu no ebere sei e na obepe ne bebre entenko ejinani nam se be ma bi wo ho a on say ma she that specify say obepe ne bebre na wotwe a o say we available okay patrota say and na de on pen no emfa nkopie pia no nko hanadwen wo eluti na ya na asofo binom ene wo mo yire mu nya problem wo ha no ye wo sofo bi wo a otibika se mafrosoro eye term keke okay o se mafrosoro otwanyame o se me wa awrade anim wo ko ni sex abonu otu asama ma wo de dia ka wa ani so o betime ho so o be fama ba be hwefo enso ne dia ka no anu no ono ofi se o ma wa hoden a obetimi dia ko wanim okay enti e man hunu time no approach no and the tone of the voice okay the etwa to ameka kire ye emana wo mu kunu mu ye koto wo so aba ne se emema e wo hoi se omu kogina akensi enimu a we ayakensi se mema kogina akensi enimu a ya na emema hia adwene yeso okay because akensi bia no it takes courage some brevity and ye de kwa akensi enimu enti mesre se oba bia ni kunu kogina me ya to ne so aba bia no onka motivational words abema papa no nadwene enya sa confidence na wohia for this week no because honestly bi kra ya sha ase na ye to na honorable ni ya obi aka ya te se obi abepega box bi ya te se obi aye se ye bompa se mimi de bi sisa nanso ewiase no ye woni pa bi wo ho a wo mo de o mai se huruye empomutrim enti asem bi ebesi efri na kosi mimi de bia no
makasa management ni de ana managing omo ayeko gyan to omo so abande eye fie na o se hye okay enti mesre eyerenom ne se mpabucho mo manage mu kununum na yakoto omo so aba no mo manage wo yi medase Reverend Kwame Kwatin ena yete ne nka no enne ye kasa e dia fa managing political laws, the role of a partner. Enti doctor eni ye ko health niame mu no na Reverend so e de ye mfa relationship yerenom eni okunum amukunum e contest no mo so ena emma obi wo ho asebio no ni yire bato wo ma obi wo ho oni kunu wo ma emma no so asodie e da mo so Agbozo Herbal Clinic enso 15th of December ya omo ye screening e wo Kumase e na enkran omo branches no obede infidi papa e be hwe oni padue mo no ohunye e hawa na wa ma ho enru o se bema na agiada o se bema wuyi a eni kwan se ni bema ewu enti so tiasi na bema ewu dia eni health screening ya e ba so ye free 15 December bra na o hwe oni padue nim e ma na o ma edru ya Robin so a osan ehwe typhoid fever junso mu how say onya enemu how STIs ni nyina afako Agbozo Herbal Clinic na onto ase emfama kuma say o de chem so May 5 old insurance junction wha fre omo e was 0553417752 0553417752 ena enkran so o kwashiman obeyon hini na himfie ho fre no e was 0241750282 Tammy Delight enso ebema Akoma edu nyina ekom no ase ebehye ebeyira na uhie ska kese bia na odi Tammy Delight akwa akodidi uhita fi 20 Ghana cedis ekwa fakọ honum na obenye aduan papa di french fries yam fries akokọ aya toss ne fine na pork yes spicy pork wa spicy no fe de or the natural spices ni bi afafa ho ama na ye de assorted noodles and so kwa obenye bi edi e wo Tammy Delight na local dishes se banku ne tilapia banku okro stew ampesie ko obi daso etwetwa pe e de aka ho ko Tammy Delight obenye bi edi ukita 20 Ghana cedis obenye bi edi na won san e wo smoothies bi anase yogurt bi esi enchen e de e ma sabre ya meka say de aduane na aye ready da edwada ekopem memenda from 12 to 10 p.m. na aduane no aye ready na kwesi ada de 2 ekopem enwumre no wotwe na aye ready obetimi edidi wo ho so opese ye de brow so akwenya e wo ho wa opese obefa wade so akwenya wo ho fre omo e wo 055 252 3530 ana 054 832 7673 eye Tammy Delight miss try number C eto honom enche bia ebebie phone lines no na yeso ye nkoma ye boy wo ho adwenche anasa o question bia opese obisa ubetimi ebisa ye numbers no eye 0243 114497 0243 114497 and a 03224 98035 mpacho choto ho na ma ye be 5 minutes bi pe na ya activate phone lines no na won so waba abekire wadwen Glam by Tina makeup ebe ma ho afefe se wo kwa yie birthday party graduation baby a wo ko bia na wo pese ye wani mu yie ma ho ye fa Tina be sesi ho for Tina e was 0544 466280 0544 466280 o show kala no na wa yo makeup a ebe fataw enye fanta face Coca-Cola body bia na Tina ebe ye dia ma wo frɛ na baby a wo bia wo Kumasi ha de obeba na wa baba be sesi ho cash out enso egusua ekoso ewo Akoma 87.9 eno ani se obefa o phone no dial star 439 hash star 439 hash pick number 6 eno Akoma FM utwa ba akobia 5 Ghana cedis ent dudu a obetwa no eno de ejina wa wo so nemo ntwa bebre na o numbers na do so o machine mu na yeyi number ne pe obetime di 500 Ghana cedis obetime di 1000 Ghana cedis ye show sa ye wo Akoma FM ha bia ye cheska ni bi ewo so Ghana Akoma Sir John Echebi Tony Best Akoma mre Ochebi ena Akoma Sports enso ye chebi ewo ho nti twagum na wutwa nso a ubedi na ye ka ye tiefo se nyame ya adoma 19th December ena 22nd December ni yenye simu ewie nti upese obeche ya de a ye sel sabre ya entwen biom fabre ye na ye fa nkoma ye nuanom a omo menhia prisons ena Kumasi Central Prisons no yenkoye omo adoye
yesi afi Akoma chede no eho na yede ko yesi ye maame no makunafo no sane omo ba ha ni omo be register yesra makunafo afi de mo fa nche ye yamba mo ba ye ko ai de bia medre ni mo no yesi ati bi mo kwafo ne ba ye o betro mu di na me se kunafo afi de me pamacho yamba mo ba wa nte kuna ni bia memma emra no so ne be che kunafo ade a ye de betudwa afi de yesi ye ko prison esanse Nyankopon say so bi de na duafi a e wo se ho nso ye ko na ye ko hwe wo mo nti Nyankopon asem na bi e na ye gina so ayo kunafo ya ma mo saa prisons ye nko hoda nti afi mo fa enche ye se ye ko bi se nanti bi de no de oba ye ko prisons ya anti bi ne na nabila mo de se ye be ko prisons 19th December and 24th December ye ko Kumasi Central Prisons na Menhia Prisons akoye omo adoye bebre abeye adoye ni bi e de omo sika aba entade aba eduane aba woso akawo se wonso obeba beboa yen na ye nuan mu bia na wotwe wie ye omabeye yadoye no de edi kan no momomo no eye kofi pepra ye da se usika ne yensaka God's way kwame yesik usika na send ma ye yensaka Michael Kodua yensaka usika no Mary Anagli Hubert Adomako Cynthia Amuzu Mary Adobia Richard Echampon Mary Tete Rebecca Awotwe Ama Nyakoa Grace Felicity Akwa Rakia Suleiman Abdallah ena Daina Amwa musika no yensa aka nyame ehya papa afen so yenua ebinom so ede eniama abreye eye maame Christiana Oten ye tie from maame Fante ufisantase enyinem oniama ne yensa aka u prayer request no so ye de mama reverend na waboso empire ede amount ene mu amose ye ka che reverend no mbo mu prayer request ni na ho empire mamo no ye be ka che reverend na okoni empire bo animu a odi mu prayer request no ade akọ erade enim ye maame amada pa mampanyi bi o ye bibi ebe ye o ha bia maame no ebe boa ye wo yinanyini so enenso wabeye yadoye pa se ye fanka ye niama no ho ne ye fanko ti maame amada pa oso nyame nhraw maame mfante nyame onhraw ena ya sofo aye ni didwuma wo ha Akoma FM ye in-house pastor promise ofori our Arts Christian Center ono so ama ye niama bebre se ye fankoma ye nuanom a omuda enendu afie no nyame ehra mu nyina afi maame nko Canada na memfa enchia kese enkoma minuaba ohima ya owusua sika opoku ajiman ohima ya owusua sika opoku ajiman oye wo Canada oye ahima 98 member eye Kumasi Girls 1998 Association member wo Canada wo se yenso yenjiska na yemfambwa yenjumedie na ye kwa akodi no nti ohima ya owusua sika opoku ajiman wo Canada nyame onhwa pa ewo de wonso ode ababedom yen se wonso ene ya ena wote na opese wo boy yenjumedie ya wo betimi asende usika no ede aba 0530 507849 0530 507849 eno edin ebeba no eye Akoma FM na wasende ede aba na enso pese obre ye niama nso dia obre ye emo gari ebro beans semina de edi dware ni de edi siniama inro insuo toilet rolls ena face ema wo ho ni nti no obre sanitary part a ye beji bibi bia ye di na ye noma ye de kwa be yiro de bre ya ye beji na mom ye se energy drink ena ensa ebro de mapamacho mo de brain na ye ntimi emfa nkoma wo mti doko bia wo de bebre ye no ye beji sanyama nyina na ye de akwa wo mo se wo ba bi na oniama no so ntimi fa brain na wo frɛ na iba beji ene ekwaje ma me mfante de ne ntu so frɛ na bebi awo bia no 0530 507849 wo frɛ number ya ye beba na ya baba beji oniama na sign show your numbers na me doctor answer me question ni we ma me wie pe wo betimi afreyen 0243 114497 and 03224 98035 doctor na me bisa o say me mama me papa ye hwe post traumatic stress disorder no de obo boss no after 6 months na me hu se na me ni mama te ofie no se dada te ofie no se na me kunu te me yerete no me hu sesan bi e wo na brabo mu a ni suban mu a e dan na mo na me ntu okay enti the medical can say answer kwa na 6 months ne beba no yen hwe de omo betumi aya aboa obi a
obe lose election or omoye ebi abusuani ana oyere anamba nyoma omo betumi aye enti omaye we nyina china still after 6 months no omo hu se nyoma nkoyi ansa kwa na omadwen hu se omo de ne beba hospital ana se bibisa enti de di kan ne se se said them can say what stages of grief no the baby kindness say yaman say obi lose election na say yesu na wosu say bibia or femu e we say validate mano and say yesu mpa say ye betumi ni omesu a ye ni omunsu fi say eya enti ma ye nya ne te say oh there be we there was to be eye na dia na wosu e we say ye ma omu say de omu fem no yesu ye tibi e ma omu enti yesu a ye ma omunsu say ye bufu a so omu kasa ye ntie say ye ni mu abi e de bebo omu kwa bibia ahye omu so na ama omu kasa bebre no say bia na ebufuo e na meka say obi ane say de ne de anti de obeye bia no yenji ntum e ma yen twaso ma omu say eye wa ye bia eye de bi yen ma omu nye de omu pese omu ye bia so far as how many pakro no okay yen ma omu nye esu a yen su bi mu a omu e ma yen try say oh we ye be ma pacho si hodi bioma me papa be nsu no ye mpesa obesu a onsu one dem wo ho mane nsu ngu so mane handkerchief okwa wusu ne be ya subibuano no say ye betrayal bi no o feel say wa fema mane control tie garbage bia wona adwuma na bibia ekoso ne team no be at the receiving end mane hu se de wa fem no sana eyo obi fufu obi a ankono so be fem obetumi kwa mane hu se eyo obi kwa e bia nka ebe chain de ono ye no nti ya ma room for san your man yan validate your emotions at that time no secondly I was say you provide safety space ema omo ofie at that time no okwa abonten no emwa omo nti we are creating a safe home for them. And on my be honorable worry no. Jenny on share them. Yes. Okay. It is creating a safe environment and as a safe space at home and say at that time no news and it's annual money be revolve around elections. Okay. Anka on stay off social media. On one now on stay off social media. So the uncle yen kobo ebikwa ne asa koboso. Ono ne de no ne constituency de ne akoboso. Eyesa e better kai no. E better ya no fufuro biom. Na baby a wesu adru bia no adoso. Enti obeboa ne say ye ne phone kwa no betimi a regulate ana omu fie TV unregulated to the extent say news a ebe kai ne ya no for that time no de obetwe ne ho every ho into anything that will remind him of it no at that time no on control said the be ya obetumi I stay off it for some time that time no so you get your sympathizers your supporters so tuma wo say one to am wo bo say no wo ba fie yes no wo ba fie as a partner as a child that time no so where then wa regulate o ma o mo ba fie no so you oya ne ho kani anansa wo ye ne mami ana ne papa no unim nkofo a genuinely omo ye ne social support enti e bia se unim ne nanfofo 1 or 2 bia unim se so ko ahohehia bi mu anansa okọ situation bi mu omo to me provide support you can invite those people into the house say ye ne family extended family and ye ne support system that is the time e was a one man reconnect with the family and you make sure you don't invite any unwanted to say on one political nanfo ni bia omo ba enkomo omo bedi no be ye no boy to ma pa wade de o mahwemu honorable you have to try and protect yes okay at least for the first few weeks no on try say send a phone call who say free and the media to some I think ya de do ko de ba mo amukotie beka mukotie na mo beka they should stay off sanko for nyina if the person wants to have a dialogue to say be o feel say
enwiemu bi ko baby a obek guide no in a way or betumi go through it safely. Okay. But say here wa wo dwen na here so obey sa nyoma na try and prevent him or her from getting to the external world and external pressure here. Into say media be per se omone no benya nkita o dey for election and one say meku oni ho may onye available for that discussion respectfully. Okay. Na yem protect you afen so se bibia wonim se opeye no man enije no wo mpekwa mimi say me mpe football ba me ku mpe football ene se football no be sha na ne wona na okay. You are creating a safe space for him say the beya obeyi na adwen free. So that is the time I was say to me exercise produces endorphin, which is a good hormone, as a love hormone. And see, the energy, yes, it helps to release those hormones. And at time you are doing so free, and you're mabisa, so you see that time maybe I want any exercise to fear, and meaning say on your interested down for but you encourage. You encourage any form of exercise so be to me aye wo fie na wan kasa so wu ye bibuano. There are things that we call mindful exercises. So we take in deep breath. Now I release, several times in a day. It takes away a lot of stress. I say why you tense kakra, taking some deep breath, say nancy. If you na mo nante, yes, bibia edi energy beba ebe na adwen free so no, you help the person. Then you try to remind the person of the nyoma we to me achieve ababo. Yes. No wa kai no ni nyina no wa mane hu say it's not the end of the world. Wa mane hu say even baby obedru ye no enyo obi ampo na ye to man no. Obi enya courage no crown of pick forms. Yes. Enti on hu say baby awa ye dru no, it's an achievement. And even the loss no, he shouldn't consider it as a failure, but almost say it may be an opportunity. Among kind of say through the campaign we're meeting for who can be of help, and I say a bit to me be a quine for Amani. So you are trying to help him to know that and yet failure keke and yes failure na banti a failure no on looking at the brighter side of it na on boa until with when you chino na bear 6 months still oda sudi areho still na flashbacks of nyoma esine, but then you see that yeah baby but it drew I say I say see ade now I was encouraging say sabi uko psychiatric clinic and just say wabodam and ye beba ehọ no how we encourage you obi say we seek professional help na ye twa ye ho sima ba akọ ye beba say ya Ishiawa jitika sana wose nsusu yeye adwuma na yitika obi ka privacy say was setting boundary and I say protecting the personal information and then the personal life and then the personal story. Also obia wo personal story me wo story obia wo personal experience obia wo the pitfalls it be bon ban and a secrecy there and a security there intentional say the person with the information see obi Akoma FM 87. Eti ye ba ware mu a I was say ekununom na yirenom ene mo relationship no ade bi a wodi sie no so hu say privacy and na secrecy adding because ekoye secret na reveal ya trust be dwane love to me dwane if a relationship be ko begu yes but the privacy anya problem okay it's our phone sua where the privacy dwumadie na wotie no adwuma yo ha o say na de omo ye de ni Akoma mu nsam a na mu etie ne se na watwe de ye politics kakra na the soft but the serious side of politics is an say and also eboayen especially na watwe a ye wo mu ya memenda na ye kwa akoto abano intene ye ne Dr. Belinda Jemfua Opoku or Confanoche Psychiatric Hospital and a unit ena yene no edin komo ena Reverend Kwame Kwaten
abato de wo kwa ubetimi elusi ubetimi ewini ni nyina mu no ekwan be na wo ye yire wo ye kunu wo ye ba ebusua ubetimi aboa mu nua no mode hye na okoye no olusi ye ne mpodi owini ye no krampo no adwimu ono nso ohia emmoa nti ho na doctor nso so ye de efa that aspect of apomodin the mental health no of all the candidates no na ye di ho enkomo no 0243 114497 and 03224 98035 obetimi afrey na enkoma ye boy won so wa be kire wadwen se bibi ewo ho ayanka na opese usu bisa akwanya ewo ho a wo so obetimi ebisa 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 03224 98035 eno ne ye numbers a enne ye de eye adwuma nti ubetimi afren na se wo adwenkyere bi a won so odi aba na ansa na callers no ebe sha ase se omo eba no Reverend Dr. Kabebre at this point say who was scarce be also vacation out of your locality hona obe advice senka on free ho on any kunu on any area no omu fi ho for some time ani de be gina ankrankra bia so ba mesusu se ana medwen se sa adwene beba nipa ni timu na ye post election. Yes, please. Na ebekwa ama di odi nkunim enenia odi nkugo ni nyina when it comes to vacation and I said they will come because so wo hwe ebra wo hwe ase ye campaign na ache from last year and the very intensive pa ba bosum miensen ya na sometimes me twa mbisa me wo se nkofo yi nanti enai be no mo wa wo mo timi di gina ekọ ha no mu wura ha in fact me dwene all the flag bearers no me twa me dwene wo mo pa in fact wo nim ba me dwene wo mo pa because me show bit say baumia trebi kwa na ni afam just me nim ahoden kwa o mutimi da o mutimi didi me dwene sa dwene nyina because ni padua ba akopei o de kwa so dem o de ko masarachi bebu okra wo mo ko esemo na omu no mo de da form eni niam bebre enti omu ko dwom na nkofo twetwe wo mo ne niam na no na nado no ogina abusa bi so na wo wevi ni ade enti nyame ya adum no odi nkunimu a nipa so ye de oni ne yire ne ma nkunima ba e won nkunim die ba se na doctor kan no ye niam bebre enti medi nkunim ye ko 1 week bi because we need problem come bebre because after election so say that doctor kanu enipa bi be fie ye be ma o congratulations ye be dawase wo mo ama o ye de ho be kire say ye de abo a wo ti ya ba abo a wo nti sa na wo twe kura na nye easy say wo betimeja o mo ho akotina ba bi say wo kodwo ahome ene so be ma o maka asem bi ye tuma ni ye no wo so da wo ko ye kukumpo ni e be so a ena wo di nkugo nso a eno so ntimi ma akwa ma won free outside the country because eno so be say you say ni masam ka yare ya kura bono o wie ni watwa hwe ndi ya rush ne de ne ko UK ya rush ne ko South Africa ti ni nyina so nkrofo be pese they will come close o be so around they to subio di anko yi ama no no on say ye to aba ebre bia no say wudi nkugu a ana say o wia say de enu aba kan wo wia eya na wachitafo no hwe wo leader no dia wo beye okay because ebre bia no leadership ana leader no and the man na chiri difo no ya wado okay se leader ni nyaka se mentiase pe omoso ntiase se leader ni ka se hey abusuafo akensie ne ekoye megini esibi atum obi abedi leader so age atum a wo follow ade na akoye okay anti no megini se de odi nkugo ni de odi ntwo ni nyina obi abekọ vacation bi a
chese ebre kakra bi beda so okay ba boni bi eni ho boni bi eni ho kra wono yire ko hye ba bi akuya me da wase support ade ma me ma support am de ma and then internet ni phone nti or outside the cry you can easily reach everyone aha nti message se ko ba se e wo se utia wo na chikakra atia okay but there won say me so bo na sika nyina san asa bosia bo se odre ndwe bosia na wa ko no honestly medu enne na watwi ebi musika asa because the last time obiba be say ona na meto ama nkofo bi ma ko hu omo ye be 50 obi aso beto ama ona abu me enkoto nsa bi mu omo nom ona abu be yiska no eti se vacation bebe mu a obo a rent se be ne ba wa akwantuom daddy bra na beju ahome kakra na mami bra beju ahome kakra na okọ omu ni bre okay omu ni bre in fact eya no omo omu ni bre enti no ani de me foaso ukọ a wetime nya bra rest ye wetime didi kama asa didi kama aye de so aye de obia 0243114497 hello good afternoon Afternoon. Yo, Auntie. Yes, dear, Kafa, I'm waiting now, swatch it. No, me pasa. Your family did it. Okay, yes. Me pasa. I don't know me share. Mo program amu say. Emilia Babi, I friend of Paulina. Mo kind of want something in nine. Me patron. Me slow baby. Me slow baby. Mi papa eye say juma no obetu asie e dia maye me patcho hold on why hold on yo okay enti 03224980035 03224980035 and 0243114497 enkomo aye boy say all day now person so do adwen cheba ubetimi edi aba hello good afternoon hello good afternoon hello hello ujina so 0243114497 03224980035 also ubetimi afreye na odi wadwen chire edi aba na wabeche adwen afa enen koma ye boy reverend asofo imams omo role to play in managing a church member or friend nyame do they have a role to play sure say many political leader bia o me church ba me obi o e madamfo okay minti me boni di wa fidie so na ebrebi na otwe na na ebeto ne so abade meni ni hia wo ne pesu aso ye didi nkoma ye hye ni nkura ya na ye bompa ye ma no na wo ye sofo na se wo nipa sa wo wasafu ma I think say asafu ni nyina me fasa nka nura ye call church nura say asori ye bompa ye anope me ne me wife ye devotion ye bompa ma Ghana ye bompa ma politicians ni ade enti me gidi se nkanura wo se nipa ni bi wo church a wa fe na begina ni mu said ye ya na ye mane koye exams a ye mo mo okay na asafuni nyina bompa ye e de amase nipa no reverend pacho asafuni nyina bompa ye hold on na obi abaso hello good afternoon good afternoon yo me pacho odi baby a o kasefi Afama no degree because free touch number 1 yo pacho yeti o hey yo babo wa we dey ya o ande ya papa ande ya hey mama ye ido o je wa no ni siburu kafra oh oti ande ya ehia se ya mo kana oba no betimi akontri ni kuro okay yeah that's papa why yo 0243114497 and 03224980035 Reverend Pacho Twaso anti binti said ye man kwada na omo kocho JHS ni ade na ye from
bompai no sa no se yema wo because we yes sa e ma ni hu so wo chitafo okay e ma ni nya spiritual backbone no okay afa we yes sa ma no nso a e ma oti ase se apart from ne yene ne ma a wo ya busua no osa wa another family de to su bi nso wo sofo na se nipa no wasafo mo no osa wo kai se nipa na Nyankopon de na bedua wasafo mo no ne offering bi ne tithe bi ne presence wasafo no ama asafo no pedigree bi ha nyinti no enka na wotwe no sofo nso benya a day with him or her uni ne di nkomo wo do sato no so abompaye asre onyame eno na presidential aspirant no omo anenam nano mahama fellowship with the clergy. Nano baumia fellowship with the clergy omo nyina ye bibisa kama because omo nim sa de no huhumu nyama ka ho hwe ye ken Trump ne Harris mu die nyina omo nya ne spiritual leaders ye sha yo enti abato no obi be se Nyankopon nyi leader Emma or mine, fine, but spiritual. But hold on now. Wait, your topic name be true now. What you Good afternoon. Good afternoon, Papa. 1937. But on where? Kasa Frank. I'm proud you. But Aye. But one a quarter for Empire Mayo. You say, the trouble every crowd you crowd, how could I am a coda, or young couple nothing. Now, condemn couple nothing. I didn't think that I won't be here. Oh, now would be out to pour a coyon media. I found call. Okay. Medas Papa 1937 0243114497 0243114497 and 032249803 Papa Pacho to asumame. So na me ka say presidential aspirant na ko mo hu hia say wo mo ko hwehwe Nyankopon. Okay. Because the kwasem ni ye hwe physical realms ya spiritual realm wo. Enu nti na ye ebibifo ye ginyema bidie no. So because making politicians nye asodem nko an no mbeba. Ebi beko mosque. Ebi beko akonfo traditionalist wo. Ebi die na betimu form. Ebi di moja be gu form. Ni nyina nkanfo an eyenkunimdie bi na omohwehwe okay anti di obedi nkugu kura no be ne niema nti no nipa fi se wo si dan na Nyankopon ehunu mu a enyiyi na edubre bi a entiase na ya na nipa nya so mu entiase ya ni enya na bi ne se ade ayekoyi winner wo ho loser ebe wo all right okay. Me that say me last question me ba be bisa because a topic a week we be discuss maybe say bia na week ye nya no we bisa doctor ma membra ho na ye wie ye nkomodie no na watwe nyina mu obi mental health say obi lose say obi wini tunufuma ye why okay ato efutu a me de be ma ye nyina including ye supporters. Okay. Any yenya ye call for elections, ni yenya ye busuafo ko ne say we should rest. Ye ko ye campaign ni nyina ni we ne ba ye nje ya home ye na. We should eat well. Ye nidi ye. Na afe nso no ye hu say elections na ye ko no ye betimi anwene. Obetimi anwene pacho ye ba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, TB. We are talking here there. I'm not going to you. I don't know. Answer about my mom about how power there. I don't spend a lot.
nse ni ka se school time na me pe compound over see ama me ma ba he de bi aso ba to ama me na me cost ka he de to ma o mo e ba ba ya mare ko le se me no ni about for the to your open the bia to fa hu sem ka won to ma won e ko ka ta ma ko na me adu ni tia no ato aba ma na ko be mo ka de ama no ni to a ko on ha de that's why we don't want no boy we don't get that's why we that's it's patchomate you. And to say the American, we should go with a positive mindset. Say you be winning now, so yeah, give you room, and so say a bit to me abasi, a bit Lucy. If you say, Sabi, omo a yetie sikama omo share your boss or mo beto amayeno. A bit to me a drusada and her crab and munkoto. A bit to me a drusada and oma jimbe to me assasa. And see the abesibiano. Yen who say ya ye di be to me aye and che say ye failure okay and you and che say ye new din there because e bi mu be kan sem bi kra e be to say there wo there but am I was say ye hu there ye before the election okay say ye boy ye hu modin enti sa anye ya eno nche say e wi ase na ba na wi there is hope and when it gets to a point where you cannot who said there is professional help until be to me aba amaya boa we be advocate say anka omo contest say elections we no whether say electoral commission na dwumedi o say the states no anka sankofo yin anka yempe day bi na bia region bi o say constituency na anka mo doctor fo a mo hwehwe adwen mu mo hia wo mo now come on your more engage before or either way okay. Because on all elections say we maybe ye discuss idea we ya onim kra say ade na wo kono kra no it was mental health implications think am betimi ni o machia before the elections what they should expect after the elections how they should also live their normal lives mobile advocate bibisa yes I think it will be a very good initiative say maybe a one day be na say days for each constituency. It could even be just one Zoom meeting. Say be any possible. Say yes. Now ya try how to go through the stress, the physical and the emotional stress during this period before, after, before, during, and after. And then especially for people who may not be stable after the election, and so options are available to them. From family to friends to seeking professional help. No, my aware of it. So the bear diomu here biano. Okay. Thank you very much. Dr. Belinda Jemfua Opoku or Confanoche Psychiatric Unit or no and I didn't know Eddie and Common Reverend. We in common MIA Emma Ekununum, a Yerenum, a Sophonom, Imam de Binim so bets me because moon now spiritual leaders. My main be sounds how question we answer na Yankopon. Also on elected president. Because no, I'm saying that Yankopon choose your leaders Mayena. Auntie be the tieni say sa question no me baby amigina say the word sovereign ya ka say Nyankopon ye sovereign God ya the battery mo say oyo otumfo okay nyame okuma oniewu okay enti me nko gina ba bi nka say nyame ntimi nyi leader okay because of the sovereignty okay mame nka sam kitikiti bi me call pastors conference bi won kran na yenya speaker bi no fi Brazil womo a ahwe ball a chepa no World Cup bi na Brazil for player for me ni bi ye fa ba ko Bebeto ene ye fa ba ko Romario na according to Brazil for no on say Brazil a predominantly Christian nation ebrebia sa squad ne be ball a Romario be she goal no Brazil kroni nyina em say Romario fee womu obosom bi o ha they throw eggs to praise that idol no so ama Romario ashego one particular World Cup be the Christians in Brazil were praying that ma bebe Romario shego because anyone shano ko okay idol no and abosom ne ho okay na just omo penimonyam na mahwan omo pra menyame e wo say go ni ba ye tivde ni monyam menyame Nyankopon nature say obi because oh football nyame nim sa Nyankopon ye sovereign obetima yade bi me hu players
Bo ne be hyase no ko gina po ne end ba ko no abom paye. Okay. Enti mpacho yentimi nyi Nyankopon. Emfiri politics muda e wo wiase ba bia. Even po ye spectacle share no kire ye say Nyankopon ye part no. His part. Okay. Because say wiase we eye ne dia. Me pacho me da say. Na obetimi eyi bibi a kire differently. No be bibi so a kire Belinda so differently. Nyankopon ba ko na. O person be say me the prophecy for the. Ani. Enu kwada e be di hu ko bo etimi aba e be fra phone so. Nyame de chemi ameba. Me da say. So be say me prophecy for na sem. Dia. Me ka cho say. Prophecy no. Wo mu nsua say de nyame si kasa. Me da say wo ho. Nkwada ye be di nkomo ate nyame ya do ma na prophet ba kwa kawe na prophet ba. Nkomo I say bu say Nyankopon you confuse God. God is also not confused. Reverend Pacho, topic we final words why. Me final word ni say wa ye koto so aba meme ne dey. For Akoma tunsuom, for wadwene tunsuom. Wa wo dofo, ukunu ana wo yire, o maame o papa, ye koto ne so aba no. Me Pacho wo frɛ na eye nkuranhye sem. Esansa de na ye be ne meme da no. Eye nkunimudie ana nkuguodie. Ene ye tufu say wudi nkugu a doctor say ne wiase ma wieye because o family ye hear o sound ye hear o mind no say be sound enti wudi ntwa men say wa brabo ye da se papa Reverend Kwame Kwatin ene Dr. Belinda Jemfua Opoku ene mote say ye kasa edi afa losing elections and the role of partners and a state of your mental health ho enkomo na ye di ye aka chem say na wotwe die esan say ye elections week ni no ye nkita hodie ni enkomo no e be ye more of elections kakra ne akoma mu nsam kakra ni nyina say be ya be wie no na Ghana ye de ho ekita yasomdwe na mepemacho ansa na ye be sori no enipa bebre na omudi o ma woda mo amudi ma woda wo December mu nyina mo ya ahema ne ahemfo ye special babies why 81st one no ekodi ama Abena Esther we CEO Emma Expose Ventures e wo KJTia we every Opoku Justice ho or say o ma happy birthday Abena Esther we December queen nyame on show there also mienu ekodi ama Joseph Owusu aka Afriki Joe we past 90s member we enso every Opoku Justice ho enti King Joe Owusu also ye December king nyame on show happy birthday to you. There also me ensa eko ediama Vida Segbawu of Birmingham UK we every uknu Albert Kwashi Segbawu wafa se Eric Ajiman ono ena accountant ewo Akoma FM ha ena Segbawu family ni nyina omo se oma happy birthday ena there also enai eko ediama Harry Otio Echampon we adwuma ewo konfanoche gynae oncology we every we oma ena wafa asesa akode kojo ajiman ena ona wofo nyina omo se oma happy birthday inti Harry Otio Echampon we adwuma ewo konfanoche nyame inshallah na onto won kwadem. Happy belated birthday wishes enso enkoma Klinsman Ofosuhini managing director ewo Bantma Latex Foam we every unianom oyere oma maame ene ebusuane nyina omo se oma happy birthday ha ene yede enne akoma mu nsem dwumadie no ebesi yakacha mo se special voting no egusua ekoso sports for net na sekra na breaking news bi epiem obaabia a omo ede ebebrem production team members nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akode Era Peggy Belucci Nana Yaw ena Imano Kwame Vadi menso bi din ede Beatrice Fiogabra obetimi afrɛ me Auntie B me sorry na ye the sports bro enyi we fidie no emfri